Sure, abuti ona she. Was ons beskuldig van baie goedes. Mense die newspapers het baie dinge gesê. Daar was 'n tek as mense, as wit mense PA join, en gaan wat is verkeerd geloop. Maar baie mense PA join, dat het is omgekoop. Maar het is hier vandaag in het voorgekom, dat ons verwijs, en ik kan maar schrijven wat ze wil van jullie, maar die grondzetten is. Protect his family, businesses, Lord. Whatever he touches, Lord,
that the blessing of the Lord will rest upon him. Favor of the Lord will rest upon him. I pray for him that has just joined me. My God. Father, a young man full of fire, full of passion. Father, every attack towards his life, spiritual attack, Father God, demonic attack, witchcraft, charms, amulets that was fashioned against him to stop his progress and to silence his voice, Father, is nullified and it's erased in the name of Jesus. I decree that no weapon formed against these men of God and the Patriotic Alliance shall prosper, and every tongue that rises up in judgment against us will be condemned. Because Jesus Christ is glorified, and Jesus Christ will be forever glorified through this vehicle, through this people called the Patriotic Alliance. Father, we give you glory and we give you praise. We love you. We thank you, Jesus, for paying the price for us on Calvary. And we pray that your people will experience the peace of God, which surpasses all understanding. In Jesus' mighty name, we glorify and we praise you. This is the Lord of mighty praise. Dankjewel, Marianne. Ja, dat was powerful. Als eerlijke sterren zijn, weet ik niet. Ik is niet een vraag die ik te doen kreeg. Ik is een leer over een leer. Wow! Een jaar geleden was ik ingesmeerd als lid van parlement. En mijn ma was daar. En mijn ma, die dag voordat ik ingesmeerd werd, zei ze, ik weet niet. Dan kom heel mijn ma. Morgen weer die grootste ding in onze levens, maar hoekom heel sy? En sy kyk vir my en sy sê, ek is besig om my kind te verloor. Sy kyk vir my en sy sê, my kind, jy begin om soos hulle te praat. Jy begin om soos hulle te loop. Jy begin om soos hy mense te reageer. En ek het nie besef wat sy vir my gesê het. I didn't understand what she was telling me in that moment because I was so caught up in this head of mine. I was so arrogant. I was so self-righteous that I believed that I was right. But as time went on, that's when I perceived my mind like verloor. Jesus. But mommy, I don't know if you're watching this, but I want to tell you. But my mommy isn't the only mommy that's praying. He's come other mommies from the church. He's come other mommies what say, man, don't go, he's too. Don't go, he's too. En dit is so allemaal wat in hierdie saal is. En allemaal wat
daar by die huis is. Wat? Hulle was sê dat die maar ons weet het. Ons weet dat as ons saam staan, staan ons sterk. As ons apart staan, staan ons sterk. Staan saam, mense. Staan saam. Staan saam. Staan saam. There's one more thing I want to say. You know, when I was still wearing that other color, someone sick, you said hoekom weet jy die is so? Is dat baie reaction pa? Baie reaction pa? Baie reaction pa? Baie reaction pa? Die mense kom, huis kom, ek hoor dat ek dan kom en sê, hoekom? Toe kom ek in achter, en ek het die is. Ek het achtergekom. Baie mense, hulle praat hier. Ons praat met ons mense. Baie mense kan hier. Ons kan hier. Baie mense se kracht kom van hier. Ons kracht kom van hier. En ons kracht van daar kom. En by ons met liefde. En by ons met kracht. En by ons met kracht. Ons kan by met die kracht van die Here. En ons is die Here se mense. Ek wil net baie dankie sê dat julle met liefde en oorwag aan ons aanvaar. Maar dit gaan just oor die beginning. Dit gaan nie meer ek wees. Die gaan nog kom. En wanneer hulle by ons kom klop, staan ons so met open arms en liefde. Van ons hier en kracht vir ons is. Baie dankie. Die hele week Patriots was ons beskuldig van baie goedes. Mense die newspapers het baie dinge gesê. Daar was 'n tek as wit mense PA join. As hulle wat is verkeerd genoeg. Maar baie mense PA join, dat hulle is omgekoop. Maar ek is hier vandag, ek het vroeger gekom, dat ons vir wys. Hulle kan maar skryf wat hulle wil van Liam, maar die ons het Liam, Jacob,
Sure, abuti ona sir.